Amena ulitata bimanekan usif Yesus pulas usneno natuin hidekoten anbi kanal YouTube YKW GKI TV enati atnen ang nino esnane nehun atnen ang alaki onen en pulas miliatas ko usi bentuin emi peni tabo leko tenati amen hoaan tentaku kai miki mausmanak nino itabui talatiana balbal amin an krino neukit itabui mabeti anbi sulat na ko na Paulus neutok nino ambi Korintus haya hunut naka bosanim ela mese talantia bosa mese le ini nakanak nautatuin aan nino ma aan le fani on antopus neukit mabeti anbi inelaha le inhananak natulu nalaliin anbi hau nehe ansub nalaliin okate in anfen anfain ako nopo maten onle an saksi neukit anbi aan nino amena oleh tata dimenekan usif Yesus lasi maten usif Yesus anbi hau nehe enati anfani sakosanat niu mansian naveno maan saksi nalalien anbi sulak nino ahuno amo isneno nafetin to Israel nako susal nukat mahakamuit natuin inek mansian ama usif neno amsa amfe neusin hanbaan henati sin anhat maampao lasi hunis le mes in hanfe neusin nanete nao ama usif Yesus okete sin amsa anhat maampao lasi nane toknino Israel anmuin anbilasif nekat henati usif Yesus an kanonem niki sakosanat niumansian toknino Israel amsa anmuin anbilasi hatas paut nako neo lasi hunis le usif Yesus wisneno natiapa nalali niusin onanet usif Yesus Kristus ang kanonem enati naluitan monit mansian nako lasi maten in an mayat maanfen an fain enati an paluli mansian usif Yesus an fanion fini honis esnanet usif Yesus an tuit kit ma niu henati hit alakit man fanion mansian tatiava hit imonik an fanion lene maafa enati fini honis maan knino an senon maan bebon an moy nablia manik pules maliatas ni isneno an nino antu nukit onle nane makai satnikan henati at like ma subscribe alakit onen temte syukur natin an nino an fani fini honis ni monin tiapa monim an fani on lene maafa henati ho am nino an bebnon an moy nablia mampules ko pitabui tal na balba amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.